reka nongere ngusuze kandi nkifuze kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sports Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho yose uri amahoro, ibintu bigomeje kugenda neza cyane 5 kuri 5. Rero ugusuza ni Darwin mbaje kugenda nkugezaho amakuru y'imikino menshi cyane abari maravugwa ara ku mugane burayi, by'umwihariko muri transfer ndetse n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Tuzakugenda kugenda rero tugana mu kipe ya Arsenal de Ghana ziziye transfer ndetse ikipe zikomeye cyane zirimo Liverpool, The Cops, Manchester United, amakipe arimo Manchester City, Zarire ndetse za Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain ndetse n'andi makipe menshi cyane ara ku mugane burayi. Ese niziye transfer zimaze zagera zivugwamo reko rwose baje kugenda nzi kuganira za, ariko by'umwihariko turaganira ku kipe ya Arsenal de Ghana. Arsenal de Ghana irifuza nde Arsenal de Ghana nyuma yo kuzana umugabo ukomeye cyane bita Andrea Bert. Ese nka sporting director ese araza kuba ayifasha iki kugura no kugurisha abakinnyi bagiye batandukanye, dore ko Arsenal hari ahantu igaragaza ibimenyetso by'uko nyine ishaka abakinnyi baza kuba bahangana ku ruhando mpuzamahanga cyangwa ku ruhando rw'ikipe Arsenal. Ku ruhande rw'ikipe Arsenal de Ghana zihangana n'andi makipe ari mu Manchester City, za Liverpool, The Cops zigiye kuyitwara igikombe ndetse za Liverpool nk'uko nabikubwiraga, amakipe arimo Manchester United, za Chelsea, The Blues ndetse n'andi makipe menshi cyane ayi maravuga. Rero reka nkubwire ngo kabisa transfer, amakuru za transfer ngiye kugenda nayo kugezaho. Nkubwire ko mbere ko ntangira reka ngusabe kugenda ushyigikira ukora subscription, like, share na comment, ukora rwose byinshi cyane tugenda tugusaba kabisa, dore ko bitagoye ugenda ubikora neza cyane kugira ngo tugire umuhate kujya tugukorera byinshi cyane. Comment zawe zirakenewe, gushyira comment rwose hariya kugira ngo tuze kugenda tuzisoma neza cyane. Reka tubwire ngo Imana rero ikomeze ikwiteho, turagukunda cyane. Reka dufate akaruko gato ubundi tuze tukubwira urukundo dukunda, karuko rwo kuguhereza amakuru meza kandi y'imikino. Imana rero ikomeze ikwiteho neza cyane. Yes, rero ndagarutse nko nabikubwiye ni Darwin manje kugenda mugezaho izo bita sport updates. Ubona ko byinshi cyane bagenda bivugwa, dore ko mamikuzaniye neza cyane, dore ko ari byinshi cyane bagenda bivugwa neza cyane. Nkubwira ngo Imana rero ikomeze kugenda iguhereza byinshi cyane kandi iguhereze kugenda utuba hafi mu bigano tugenda dukora. Kandi tuzangira mu kinyamakuru cyitwa Telegraph, mwabyuze ko twageze muri transfer news, dore ko rwose Telegraph iratubwira ko muri Crystal Palace ari umugabo ukomeye cyane, sporting director bita Doji Fredman. Uno mugabo rero ukomeye cyane mu sporting director, akamaro ke rero no kureba abakinnyi ndetse akaba yanabatanga, dore ko hari mu kipe ya Crystal Palace ari umugabo wagiye ukora abo bita ba Eberechi Eze, ba Mikel Olise, abo bita Adam Watson ndetse n'abagabo benshi cyane bagiye batandukanye, abo bita ba Jean Christophe Mateta, abagabo benshi cyane, dore ko yagiye bakora neza cyane. Uno mugabo rero rwose ari gushimirwa ndetse n'ikipe ya Crystal Palace bamubwira ko rwose yakoze kuba yagenda abehereza bita Eberechi Eze, bita Mikel Olise, mugabo bita Adam Watson ndetse n'umugabo bita Jean Christophe Mateta n'abandi bagabo benshi cyane, ariko batumye ikipe ya Crystal Palace imenyekana. Rero ino kipe irashimira bita Fredman, dore ko ari umugabo wayihaye byinshi cyane. Batwerekeze mu kipe ya Manchester United ngo cyitwa Giving Sport. Ikipe ya Manchester United baratubwira ko rero werekeje mu ikipe ya Lille ngo barashaka goalkeeper wa hariya rwose mu ikipe ya Lille bagamwita Lucas Cheverehi. Uno mugabo rero ukomeye cyane ngo yifuza ko yaza agasimbura bita Andre Onana, dore ko ikipe cyitwa Giving Sport kibitubwira neza cyane ngo Manchester United yifuza ko yazana uno mugabo agasimbura bita Andre Onana, dore ko rwose ngo bifuza kumutanga amafaranga arega miliyoni 40 z'amayero, dore ko rwose bameze neza cyane. Batwerekeze mu gihe kwitwa El Nacional kidasiba kutubwira ku munyanorvege witwa Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland
mugabo rero ukina ikipe ya Manchester City rero kiratubwira ko mu rwose ubwo ikipe ikomeye cyane ya Manchester City tabigeze mu cyo bita UEFA Champions League ikaba itajyamo rwose itikarifiye muri no sezo ngibe yajyamo uwita Erling Haaland ashobora gusohoka mu ikipe ya Man City akerekeza mu ikipe ya Real Madrid nkuko ngo muri kontra ye birimo rwose ko ngo ni batajya muri UEFA Champions League ashobora kugenda yerekeza ahandi hantu hagiye hatandukanye ariko ibyo nibemerege nabivugwa National navuga ati nawe aha nakunyuzamo ijisho umugabo asinye kontra y'imyaka 9 kugera 2034 bivuga ko azari kumwe n'ikipe ya Manchester City kandi turabizi ko yagiye asinya kontra y'imyaka 9 isaga iyo rafite nge rero ntago nabiha credit ariko reka tujye turebe ko bino binyamakuru yabiturenze yabyatoje inkuru neza cyane. Arsenal Chelsea ngo dukeshe makuru cyitwa Football Insider byerekeje ko bita Marcus Thuram umugabo ukomeye cyane ikindi kipe ikomeye cyane Inter de Milan n'umugabo w'umwatakata ufite itego by'ishyana mu gihugu cy'abataliyani champion ya Serie A miliyoni 71 ngo zateganyije nka Liz Kroos kugira ngo bagende ba breaking contract ye bamuvane mu ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Inter de Milan dore kana umugabo w'umufaransa atari umwataka rero ukiri ikipe ya Inter de Milan tujye turebe ko bizagenda no makipe se ni Arsenal zamwerugukana cyangwa ni ikipe ikomeye cyane ya Chelsea the Blues. Reka twerekeze rero mu ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Newcastle mu Munyasweden witwa Alexander Isaac rero ngo ni umusweka atari komeje kugenda yitwara neza cyane umugabo rero ukomeje kwerekana ko ameze neza cyane nyuma ko ikino eruka igera kuri 6 akina n'ikipe ya Liverpool the Cops amaze gutsinamo itego bine ndetse astanga na assist imwe no bakora umugabo ubangamira ikipe ya Liverpool the Cops ndetse na Arsenal mabizi ko yibangamiye cyo bita Carabao Cup aba ari umukino ubanza no wishyira ndetse yagiye atsinda itego 3 ndetse n'igitego yayitsinze mu mikino wakurikiranaga imikino 3 yatsinzemo itego bigera kuri 4 urumva ko Alexander Isaac ameze neza cyane babivugiraga ko rwose muri Kenishizi yatsinze igitego ubona ko yari ameze neza cyane. Twerekeje mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester United ndetse n'andi makipe yifuzwa bita Victor Osimhen ngo tukishe kimako cyitwa Team Talk munyo Nigeria rero mu misi itambutse rwose wakindaga ikipe Napoli ariko atizwa mu ikipe ya hariya ya Galatasaray rero n'umugabo ukomeye cyane wagaragaye ko rwose ari umusore Qatar ubwo ikipe ya Napoli yatwaraga igikombe abigize muri hano ndetse abana top scorer rero byamushize kuri Spotlight rero n'umugabo mu Misiri imbere araza kubahangana nabo bitaba mutsinze Ange Jimmy mu Stade Amahoro ndetse n'abamanzi Thierry bahangana neza cyane no wita Victor Osimhen. Transfer rero zimerekeza mu ikipe ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Manchester United ngo dukeshe kinyamakuru cyitwa Team Talk ndetse na Team Sport ikiratubwira ko rwose uno mugabo ashaka kwerekeza muri ayo makipe se niyo ikipe iraza kuba imigukana birakomeye cyane. Ikinyamakuru cyitwa Pretgol kandi cyatubwiye ngo ikipe ya Manchester United ifite umugabo bitsa Hugo Ekitike ndetse na Benjamin Sesko warifuza kuba rwose babakura mu makipe yabo bakabazana mu ikipe ikomeye cyane yari ya Manchester United dore ko Benjamin Sesko akina ikipe ya RB Leipzig mu gihe bita Ekitike akina ikipe ya Lille ariko kandi Victor Osimhen ndetse no bita Victor Gyökeres uno n'abagabo rero ngo ikipe ya Manchester United nabo ngimbe atekerezaho neza cyane ko yabazana nk'abastrika mu gihe bita Rasmus Hojlund batamurekura akajya mu ikipe ya hariya ya Juventus datere mu gihugu cy'abataliyani ubona ko ko hagaze nuko bihagaze. Reka twerekeze rero ku cyo bita transfer news ndetse na football tweet batubwira ko rwose ngo hari debate ikomeye cyane iri hagati yo bita Nico William nimba rwose ngakomeye neza cyane ndetse amakipe arimo aramwifuza arimo ikipe ya Bayern Munich ese ni ekipe izamwegukana dore ko Manchester United ngiramwifuza neza cyane Bayern Munich iramwifuza ikipe ya Arsenal iramwifuza ndetse na Liverpool the Cops ese ni ekipe ya mwigukana dore ko rwose Nico William yifuzwa n'ikipe ya Manchester United kugira ngo bagende bakomeze kugenda biyubaka ndetse muri Bundesliga nawe aramwifuza muri Bayern Munich ndetse Premier League Arsenal ngo rwose irifuza ko yamwegukana kugira ngo izarebe ko yazatwara Premier League title ndetse wareba ko Liverpool nayo yifuza ko yagenda agasimbura bita Mohamed Salah umunya-Egypt urimo arajya mu myaka za bukuru ndetse yivuzwe n'amakipe muri Arabia Saudite ese ni ikipe iramwegukana
mugihe na FC Barcelona iri aho hafi yerekeje murabizi ko igeze kumwifuza ariko ekipe ya Atletico Club Bilbao irababwira ngo no mwana ashobora kuzadufasha muri Europa League aracyari hano rero muvuye aho ngaho mwandike muri comment abafana b'ikipe Arsenal de Gunners mumbwiye ese muramwegukana ese ni Liverpool iramo batwara cyangwa ni Bayern Munich ese ni ekipe ifite ubushobozi bwo kuba yabatwara no mugabo cyane ko yabifite amafaranga atari ubona ko irakomeye cyane kanerekeze ku mugabo yita Rodrigo Goes nya Brazil ikindi kipe ya Real Madrid ifite n'ikipe ya Manchester City ikomeye cyane ndetse na Liverpool de Cox amaze gutamo kandidatire ngo tugeshinga ku cyitwa El Nacional warifuza rero kuba bagenda batamo kandidatire kugira ngo bita Rodrigo Goes ajye gusimbura bita Mohamed Salah ubona ko birakomeye cyane ese Liverpool yaza kwimutwara Man City ko yagejeje kugenda amwifuza ibyo tugategereza tukareba dore ko ari mu regenda y'ivugwa n'icyo kwitwa El Nacional ubona ko birakomeye cyane Inter Miami irimo abita ba Sergio Busquets irimo abita Luis Suarez irimo Lionel Messi ku mugoroba rwose yitwaye neza cyane itsinda ekipe ikomeye cyane Atlanta hariya muri Major League Soccer rero ngo Tottenham Hotspur ngo yerekeje amaso kuno mugabe umunyamerika yepfo ntawe no bita Benjamin Kranich kugira ngo mubane mu kipe Inter Miami kugira ngo aze ikipe ya Tottenham Hotspur reko rwose ari umugabo atari badukeshema ku kitwa TBR Football nicyo kiyo kibigenda kibigarukaho Aline Slioti akomeje kwitwara neza cyane amanota 70 nyuma y'imikino igera kuri 30 ubona ko no mugabo rero hatari nyuma y'imikino 29 yuje amanota 70 ubona ko si bibi no mugabo rero hatari reka ndekeze mu kipe ya Manchester City barashaka mugabo bita Eduardo Serenika Mavinga umunya Sierra Leone ari kugenda ikipe y'Abafaransa Real Madrid rero barifuza ko bagenda bahamukura neza cyane ese Man City wita Eduardo Serenika Mavinga n'umugabo wagakwiye kubafasha namakuru y'ishima ku kitwa Football Insider ariko nawe bakubibona mufana wa Manchester City genda bandika muri comment tubwire ngo turabona bimeze bitya ikipe rero ikomeye cyane Liverpool de kusi nkuko dukeshima kuri kitwa Fikages ubwo niho nerekeje yatanze offer ya $50 ku mugabo ukomeye cyane bita Joao Gomez kugira ngo bagende bamwegukana neza cyane ibyo tugutegeza tukareba ko rwose yagenda hava Fikages kandi kwa Gomez katubwira ko ikipe Real Madrid kabisa nkomeje kugenda ireba neza cyane Vinicius Junior kugira ngo bagende bamwongera amasezerano mu gihe amakipe muri Arabia Saudite Pro agomeje gutanga ubwatsi atari miliyoni zigera kuri 350 rero ngo zirifuza gutanga ngo ko bita Vinicius Junior mu gihe ikipe ya Real Madrid nayo ikomeza kugenda imureshya gake yababwira ati mwe muretse turebe ko twamwongera amasezerano dore ko ari zahabu iri hano iwacu ikinyamakuru cyitwa Creation Mercato kiratubwira ko Antonio Griezmann mu Faransa atari rero ngo ikipe zari muri Major League Soccer zamwifuza ko azagenda zimugura neza cyane dore ko ikipe bita Los Angeles FC bifuza ko yamutangaho ubwatsi atari kugira ngo barebe ko yagenda ayerekezamo neza cyane ya Athletic yatubwira ko ikipe ya Arsenal de Gunners imurareba neza cyane kuba yagenda itanga amabidi ku bakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo irebe yuko yagenda izamurira urwego ubushobozi ndetse n'ibyo ishoboye gukora mu ikipe ya Arsenal ndetse dore ko yifuza ikipe ya Arsenal yifuza ko ikipe ya Arsenal Yoko yifuza ko ikipe ya Arsenal igomba kuba iri kuri Spotlight ndetse itwara Premier League title reko iheruka mu mwaka wa 2003 birakomeye cyane ubona ko ni hatari reka rero nerekeze muri El Nacional atubwira ko muri Saudi Arabia Pro League dore ko rwose bifuza bita Ousmane Dembele mugabo rero umufaransa atari ikindi ikipe ya FC Barcelona ariko rwose akaza kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain ubu ari murakorera amateka dore ko ari nayo yoboye top scorer arasinda umunsi ku munsi ari muri UEFA Champions League ndetse n'ahantu hagiye atandukanye murazi ko n'igitego yasinze aricyo cyakuyemo ikipe ya Liverpool de Cops ubu rero El Nacional atubwira ko amakipe muri Arabia Saudite Pro League arifuza ko yagenda amutangaho ubwatsi asaka yabugasaga miliyoni 100 ngo arashaka kuzajya amutangwaho ese ikipe ya Paris Saint-Germain iremera kumutanga ibyo gutegereza tukareba Manchester United ndetse n'ikipe ya Arsenal de Gunners bikomeje kugenda birwana bikora kurusi bato atari bashaka umuwinga atari bita Nico William n'umugarero umunyagana ariko ukiri ikipe ya Espagne ngo arifuza ko bagenda
bamuha byinshi cyane yifuza ndetse bagende bahereza ibyo ikipe ikomeye cyane ya Atletico Club Bilbao yifuza kugira ngo barebe ko bamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe na Liverpool the Hawks nayo yatangiyemo kandidati ariko Arsenal iragaragaza ko imwifuza kuva sezo yatangira y'uno mwaka bagiye tuze kureba ko bizagenda neza cyane. Reka rero amakuru yanjye nyasoreze muri Newcastle rwose barifuza ko bagenda barekura uwo bita Alexander Isaac ariko ubwo bamurekuye yifuza ko yasimburwa no Liam Delap cyangwa bita Victor Gyökeres kugira ngo bita Alexander Isaac yerekeze amakipe amwifuza yarimo Arsenal, ikipe ya Barcelona yongera mwifuza ko yaza gusimbura bita Robert Lewandowski ariko kandi amakipe agiye atandukanye yari yifuje bita Alexander Isaac na Liverpool de Cruzeiro mwifuza ngo agiye gusimbura bita Darwin Nunez. Timu Toko ni ikomeza kugenda ibitubwira neza cyane. Reka rero mbabwire ngo iri amakuru ya za transfer, reka mbagende mbasezera mbabwire ngo mwakoze kugenda muyinjoyinga kandi mwakomeze kugenda mushingikira. Imana ikomeze ibiteho ibarinde ibahe byinshi cyane mwifuza muri ubuzima kandi Imana ikomeze ibe mu byo mubamo bya buri munsi. Assalamu alaikum, ndabakunda cyane.